For a normal conception, we all know that we need a normal semen count of 15 to 20 million. But is pregnancy possible with a sperm count of less than 2 million? Yes, it is possible with a wonderful technique of ICSI, intracytoplasmic sperm injection. We can select morphologically normal sperms and inject into the eggs of the female partner with a very good success rate. Yaganik additional water supply scheme lamang tengah dekat Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation nak amrut kepada ke skim jong ke Sarkar Pedang nak bentak senam Arhajar Arpuwe Arpuar bat Arhajar Arpulai Arpusau. Bala penteri dekat tenat PHE ke Sarkar Jela bat ke Shillong Municipal Board ha ke jengmang pisah ke bakot nyoklur nyoksaulak San Hajar Tengah. Kini ke skim ke dewan maramot dan dewan senapan bahaya rukom samum Hagatan laban kamtam hamadan laban dek baplat yakum na ka jaka pelang kabelas nana duk kopor besen syar ki pareng ha kesem syajar kendai sepak lai pun rio. Kani ke top belas nana duk kesem syajar kendai sepak lai pun rio kadeban pelang duna yak point arsan lak litar ban penbiang yak mam di skinong snong kalaban bat madan laban bat ki jaka ki memarjan. Hari kesengi ubasan borculai ulah pelat ya ku lang bagi pipe ke betemai ha ke jing dan rengkat jengkirang ba snong ki pipe ba nong snong bat ke officer jong ke tenat PHE bat Shillong Municipal Board. Ubasan borculai ulong bala bujli ki pipe ke bala rim bat penpoi syaki jaka pelang ki badan ki snong jong kalaban kam tam hamadan laban. Ulong ru bagini ke skim kan long ke jing mentoi ki nong snong ban yo ku bam di kam tam habakat barang mi kisnam kene katan kelanang roi syuk. Kau kabung implan kalau bah hagi di sistem ke beladem iladep selum paring kilo paring iladep rilis ku Warisah. lapo warisah iladep nama tak mensan kita iladep kita kan Kentestris Bishnupur Rumcharski Oxford Relbong Dunun Kampung gitu mencipta sistem iladep pelat ya kau dan mentakan yang pelat mudkannya ke total sanction jangan ya lalu ka central scheme bagi sebatai sebagai yang tay combine lang ka state scheme juga PHE bagi ka Shillong Municipal Board ki granite scheme gitu bagi combine baro ya ka scheme ko bagi pelat betasi kalau nyokurur nyopsaula combine central scheme state scheme board PHE municipal kalau nyokurur nyopsaula te ngasuang tangkawai ba mo kadai matasi bangin ya pelat yang aku haji don lang jong ar ki dor ba chong kiwi ki dor ba chong iladap akhir sistem ki blale ini juga sistem ki blale te bentangin pelat padagane kapkan lech cha laban brokoi laban pulun baru saki benta jong ka mar laban riat laban kala syai kupta begini ya pelat jadi ku kadai kalau specifically tang yang ki Shillong Municipal Board area te ngia perkat yang ada marba kadang kala sedang haga nakalian kancing ya dia keren interaction tek babun ke official bar ki dong kit kam snong bar kile ai jingmut bahot ya ka ba kum hadu menta kapian that was during usdam kan krais fa arah dar kan kenai then re katon pa kilong concern ku kinong chong snong ba kum apply ba menta what namanta ka future plan kumno bangin le nomor ba man kasi ilasan ban mi guest house kia sila sau mala san mala kila kamum bili building ki asam type lalu ki bayati kila perpral asna be go hak kipor ka building bylaws kalong G+3 kamut sau mala tementala arsnem par benta kalami G+5 hiyo bencele ini tendru mala temun ka jing don kam ya ka umbam umdi kumsat kumding kalong ka ba high demand Pidi bentar lagi commercial building everywhere. Tinggi perkat yang kata ko por bagi house nang araga berkenai. Tinggi seselang ban initiate ini scheme koran ke scheme no personal scheme untuk por ke bagi perkat. But kita ngdon rubun gini scheme ke ba kita ngdon ruki bun ki proposal ke bagi daya penkre sya ke bagi keren. Bat ngin dari ai keren kam kut tang ne. Bagila pelat yang ko ke ba nyokrur nyok saulak kala kut tang ne ndai ngiapan perkat pilai katne kat degi yang ban kasih ki baca yang mentalin riu malah kipan prai ki yang rim gelanang sila batiet nong tiet batiet ki atiet tu gelanang sila ko ke kam ke consumption ni ko ungre ko ba high demand
Te kini ki expand na po ka municipal board, pa na po ka PHE, but kung nakidor ba sulong mangiru ka balon nei ka bayu, kalau na berta ka future plan ya plan bang ini warai ko. Ho ngiri ki guardian dan ngiri ki try yung itulong Hang le hapo right dapat pelunjungi baru ada ru por pareng plai mentan kesaki naru 1936 laslai ti tulong ho ada ke ku blai nyim ku dari kalompa kumlo ban lum ya ta ban kita pun ke naret tenra ru karang don ke kata ke tenra ka belum apa try kejar jauh lum silo ku bang impat sim naret tenra lu bentar ya katur ke dan option kata kesat ke mencerkai bah naret tenra antai barga so naik beli we ni kira orang ba iba ngakot batik beli ngam iba la yalam yang itu sistem kata terawat ngimpat jumbo yang tu hagi ni si paus kana sistem mencua hagi dia tre yalam we ni orang ba yalam yang iba la this is not the end ida ongi batik beli ngam kamre ki jingkut rekale bas luar ngai jepi ngayalam biapi kare ru rachari si ba bring ra chim na nga sila dia ba sembur kata kentin kepada jauh mat itu ba ibati ku bring ngar hui yang ba kare ri option ret tenra ka ba le si 4 judon balik ya ret tenra ngin sepe ya wis ngi ba ki press pilit pet ki isinya ba kar riat ko ba ba hati por ba tun hagi bun sistem la ru bisi kala lu ngi ki be cer hai wala lu ru ka proposal ka PHE itu ko por ban tap ya tu ka umban ra saba tu ka ra ka ban lu ngi ki atau ko por mengenal lu MPC bagi misi belasah terlamar ngi ni try kariat terang, saya kariat terang, kalau dor koi option, kabagi lah belum besar umpur, roh koi ke solusi lah.